Majang undagi Bali, kawentenan aste kosalo kesali mejanten dahat membuat kawentenanipun. Undagi patut uning sapunapi sepat siku-siku saha lakaran taru sane presida kanggen, napi malih rikalaning mekarya pelinggih wiadin wewangunan Bali. Pinaka undagi wewangunan Bali mejantan patut uning ring kewentenan aste kosalo kosali. Irika wenten keguat uyadin sepat siku-siku sajroning mekarya wewangunan. Sile tunggil undagi sanggah sane talar pinaka pemangku jero mangku alit dalam keputungan mausang. Tiosan ring aste kosalo kosali penyucian majang undagi mejantan talar mabuat. Undagi patut ngemargiang upacara pembersihan skala wiadini skala. Ya diasun uning mekarya wewangunan suci, nanging yaning durung ngemargiang pabersihan merupa pewintenan, seringan jagi manggihin pialang. Manut daging aste kosalo kosali, taler kaunggahang indik genah taru nganutin soroh-soroh ipun. Dada sunagi nalar kentat, sampun boleh mewinten dadan pewintenan unagi, wawu titiang bani ngambilin ane ke bos pelinggih termasuk dan makario niko sikut gegula wasane kadi Bali. Ya ring istilah di unagi niko sedurung sikut niko mupelapas ke bos gegula kentat. Sampun mau plas-plas niko muperas dak sino mupejati wau dados sikut kentat. Nah niko yenten dragon yang mau winten niko dan dados pengemargeng niko kentat. Dia tuning sampun wonten dasarnya tetap ya dago mempelajari niko bawah asto kusali asto bumi niko nggih sedikit tidakna harus uningin masih kita pangten biasanya kadang-kadang mekarya wangunan pelinggih niko dan sesuai dengan genah Melarapan antuk kuentenan asto kosalo kosali ring pemargin pewangunan Bali mejantan wangunan sane kekaryanin jagi medue takso. Terima aja Bali TV.